Dobro večer, ovako, odlučila sam, znači došlo je vrijeme da snimim video, ja sam dužna to napraviti, to je moja dužnost. Šta ćete vi napraviti s tim, ne znam, ko čuje, šta će napraviti s tim, to je do njega. Znači ono na što želim upozoriti sad, pogotovo u ova takozvana posljednja vremena, gdje zlo, znači sila zla je uzela maha. Znači mjera zla se popunjava. A kad se ispuni mjera zla, kao u slučaju zla amorejskih, onda dolazi sud. Tako da ono što je moja misija je ovo. Što činit ću i u buduće, da uništim svaki oslonac onima koji traže neki oslonac da budu smatrani jednakima nama u onomu čemu se ponose. Takvi su ljudi, slušaj pažljivo, lažni apostoli, prijevarni radnici koji se pretvaraju u Kristove apostole. Pretvaraju se u Kristove apostole, ljudi moji. Koga vi danas nazivate apostolima? Nije ni čudo, jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla. Prema tome, nije ništa osobito ako se i njegove sluge pretvaraju kao da su sluge pravednosti. Svršetak će im biti prema dijelima njihovim. Amen. Riječ je Gospodnja. To sam ja rekla ovom zločincu, šta me tužio na sud, ovaj lažni apostol. Znači, sama riječ Božja svjedoči protiv tebe. Apostol Pavao ti kaže u 2. Korinčanima, čini mi se 6. poglavlje, sramota opće da imate sudove među sobom. Sramota. Znači, niste u stanju presuditi u najobičnijoj stvari običnoj. Tak da, o čem pričate, ljudi moji, ti si apostol. Čiji apostol? Sotonin apostol, evo. False prophets, lažni proroci. New Apostolic Reformation, to vam je to. Nova apostolska reformacija, sami sebe nazivaju apostolima i prorocima, to vam je cijeli pokret koji je započeo Peter Wagner 2000. 2000. su baje osnovali novu religiju koja se puno prije toga pripremala, stoljećima prije toga, najmanje 200 godina prije toga, pogotovo u Americi. Nova religija, znači oni su apostoli, oni su novi autoritet u crkvi, oni su proroci, oni pišu knjige. Znači, što je cilj? Cilj tog antikristovog duha, to je Sotonin duh antikristov, je da te odvuče od Božje riječi. I ti jednostavno, oni se koriste Biblijom, ali ko Sotona, ko što je kušao Isusa u pustinji, a na što mu je Isus Krist odgovarao riječju Božjom. Stoji pisano. Nećeš me prevariti. Neću past pod tvoj utjecaj. Nudiš mi sva bogatstva svijeta. Ne. Gospodinu Bogu svome se klanja i njemu jedinome služi. Ne kušaj Gospodina Boga svoga. I tako dalje. Tako da to su vam sve, ljudi moji, lažovčine. A zašto to govorim? Zato što sam bila u tome. Zato što su mi totalno uništili život. Meni i moje obitelji. Kako? Svojim utjecajem. Prvo dobiš dojam da je dobar utjecaj. Uđeš u to zato što je dobro, nudi ti se dobro, događaju se dobre stvari na početku. Međutim, jednostavno ti ne vidiš kaj se događa ispod površine, ljudi moji.
Znači, ovo sad izlazi van u Americi nakon 40-50 godina i to ljudi proučavaju desetljećima. Ovo izlazi sad van u zadnjih 10 godina. Evo. Znači, činjenice, pogotovo, evo, njega vam preporučam. John Collins. Njega. Ovo je najbolji podcast ikada, koji sam ikad vidjela, koji sam ikad čula, koji potpuno čupa taj korijen, istražuje cijeli taj pokret, British Izraelizam, kolonijalizam, William Branham, lažni prorok, Ku Klux Klan u Americi, Roy Davis, koji je bio drugi vođa klana u Americi. I ovog čovjeka, Williama Branhama, on ga je promovirao. Znači, potpuni lažnjak, takav fejker, ljudi moji. Frajer je najjače. Ja sam pukla od smijeha, mada stvarno, ljudi, nije smiješno. Nije smiješno, jer od tih luđaka su izašli takvi pokreti koji su ljudima... to je nadrilječništvo i to je kažnjivo zakonom. Ženi su doslovno, ljudi moji, koja je imala problem, ne znam, sa kostima, nešto, na seansi iscijeljenja trgali su je kosti, žena je vrištala od bolova, žena je umrla. Evo, o tome vam pričam, razumijete? Moja dužnost je da vas upozorim. Ko čuo da čuo, ko ne čuo, ne čuo, ne znam, evo, to u Božje ruke, ja jednostavno moram to reći. Kaj sam dalje htjela? Samo malo. Di smo sad? Aha. Escaping the Prosperity Gospel Ghost in Story. Ovo sam htjela reći, samo malo. Ovo tu isto. Znači, kako ćete prepoznat da li ste u sekti? Da, to sam htjela reći. Kako ćete prepoznat da li ste dio sekte ili kulta? Evo, ovo su vam ključne riječi. Svaki kult i svaka sekta vam ovo koristi. Suprotno nauci. Kojoj nauci? Čijoj nauci? Ljudi, razmišljajte svojom glavom. Kojoj nauci i čijoj nauci suprotno? Apostolskoj nauci. Nauci Isusa Krista. Pogledajte vi ovo. Kaže, ako tko dolazi k vama i ne donosi ove nauke, koje nauke? Koje nauke? Svaka sekta će vam reći, evo, uzet će ovaj stih i reći će, ove nauke koje vam ja donosim, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga, jer tko ga pozdravlja sudjeluje u njegovim zlim dijelima. I šta tu rade? Znači, tu vam dolazi do brainwashinga, zato što ljudi jednostavno su toliko zastrašeni, njima je ubijeno kritičko razmišljanje. To vam je definicija sekte ili kulta. Da, moglo bi se sad u dubinu o tome šta je sekta, šta je kult. Ma to je jedno te isto. Jedno te isto je. Znači, sekta je strančarenje. Znači, nešto što se odvaja od izvora i kako se stvara kult. To vam je u 3. Ivanovoj poslanici, Diotref, koji je jednostavno, on je napravio svoj kult. On je ljude pridobio za sebe i kaže, nije primao apostola Isusove. Nije ih primao. Ljudima je branio da se uopće vide s njima. Znači, to vam je kult, to vam je definicija kulta.
Nikolajiti koji se spominju u knjizi Otkrivenja. Šta znači Nikolajit? Niko. Nikos. Niko. Nike. Pobjeda. Vladati. Light. Nad ljudima. Znači, vladat nad ljudima. To nikad nije bio Isusov nauk. Apsolutno. Apsolutno nikada. Nikada. Isusov nauk je dijametralno suprotan tome. Kaže, nemojte biti kao ljudi iz ovoga svijeta koji žele vladati jedni nad drugima, jer svi ste braća. Tako da, ma joj, puno je toga za reći, ljudi moji, kaže, ako tko drugčije poučava i ne prijanja uz zdrave riječi. Zdrav nauk. Znači, zdrav nauk. Kaže, i uz riječi Gospodina našega Isusa Krista i uz nauk u skladu s pobožnošću. Oholije. Ništa ne zna. Jer pobožnost lagat na sudu pred Bogom kao pastor. To se zapitajte. A neću sad previše filozofirat. Da. Rekla sam, ja mislim da sam rekla kaj sam htjela reći. Samo malo. Jako je puno toga. Ljudi moji, čuvajte se toga. Gle. Možeš ti vjerovat kaj gle, ja sam isto vjerovala svašta ja vjerujem da je Biblija jednostavno nadahnuta je od Boga i tu su stvarno relevantne informacije i povijesne činjenice na kraju krajeva koji su dokazive, znanošću dokazive. Tako da Isus nije fikcija, Isus nije izmišljena ličnost kako bi to Satana htio prikazati. A ono što ti misliš o njemu, to je tvoja osobna stvar između tebe i njega. Ko što je on pitao svoje učenike, šta ljudi, prvo je pitao, kaže, šta ljudi kažu ko sam ja? I sad ovi kažu, pa da si, ne znam, Ilija, da si da si neki od proroka. A on ih pitao, šta kažete vi, tko sam ja? Šta vi kažete? I odgovara mu Šimun Petar, ti si Krist, sin Boga živoga. Isus mu kaže, blago tebi, Šimone, Jonin sine, jer ti to ne objavi krvi tijelo, niti to rekao neki čovjek, nego Otac moj nebeski. To vam je, ljudi, ulaz u Kraljevstvo Božje. To su vam ključevi, znači to ti je ključ ulaska u Kraljevstvo Božje. Ti si sin Boga živoga. I onda kad je Ivan pitao, kad ga je ona gadura, kad je tražila njegovu glavu na pladnju, zato što ju je prozvao, bić, iskoristila je vlastitu kćer da zavede ovu budalu, koji čak nije ni htio, bilo mu je žao Ivana, jer je znao da je Ivan ništa nije napravio, rekao mu istinu. Spavaš sa ženom svoga brata, smrade, kuži. Tako da kuži on, bilo mu je žao, ali eto, seljačina, žena ga je zavela, pokvarenjača, zla, gadura, i tražila je Ivanovu glavu na pladnju. I Ivan šalje učenike tamo, kaže, pitaj Isusa, jesi ti taj ili da drugog čekamo? Jer šta je Ivan očekivao? On je mislio, doći će Mesija sa mačem, oslobodit će nas rimske vlasti. Znači, totalno kriva percepcija. I šta Isus odgovara? Kaže, idite i recite Ivanu. Gluhi čuju. Slijepi gledaju. Hromi hodaju. Gubavi se čiste. Drugim riječima, proročanstvo je ispunjeno. I to je bilo dovoljno.
I znate što Isus kaže za Ivana? Kaže, nema većeg proroka od Ivana Krstitelja, a najmanji u kraljevstvu Božjem je veći od njega. Da si malo čovjek razmisli. Znači, kraljevstvo Božje je dijametralno suprotno ovozemaljskom kraljevstvu. I to je to. Znači, to je kraljevstvo koje oni, ovaj Sotone na vlasti nikad ne mogu pobijediti. Nikad. Nikad neće pobijediti i to zlo, kao što piše u 2. Solunjanima, kad se ispuni mjera zla, Bog zna vrijeme, Bog jedini zna vrijeme. Isus Krist je rekao, niko ne zna. Čak ni Sin čovječi, čak ni ja ne znam. Nego Otec moj nebeski. Kad se ispuni vrijeme, onda dolazi sud, ljudi moji. A ja vjerujem, sud je tu. Ja vjerujem da je sud tu. Eto. Tako da, eto. Istražite si sami neke stvari. Ne znam, ovo posebno se odnosi na ljude koji su bili pod utjecajem koji ja. A stvar je jako zavodljiva. Jako je zavodljiva zato što te uvuče, znači to neki čovjek koji nije zainteresiran za duhovne stvari, njega to ne zanima. I, mene je to uvijek zanimalo. I oni takve ljude i pecaju. Ali ja sam bila jako mlada, imala sam 19 godina. Nisam pojma imala u šta ulazim, ovi su jako dobri. Long for Truth. Izvrsni su. Ovo su muž i žena. Tako da, eto, moja je dužnost da vas upozorim, vas u Hrvatskoj i šire. O čemu se tu radi? Zato što ti luđaci su došli na vlast u Americi. Znači, taj pokret New Apostolic Reformation, čega je riječ života i Šičko Alić dio, ne znam ko je još u Hrvatskoj, za njega znam da je. On je u toj mreži internacionalnoj, pazi ovo, apostola, Isuse Bože, koja oholost. Ajme Bože moj dragi sveti, Ja, ne znam, evo, Oče sveti, ja te molim, otvori oči, duhovne oči i uši ljudima da izađu iz te mreže sotonske. Ja vam kažem, to su vam lažni apostoli, ljudi moji. Taj prosperity gospel. Ovo vam je jako bitno. Taj prosperity gospel, znači oni vam naučavaju da moraš davati 10% svojih prihoda Bogu, pod navodnicima, Bogu, to je crkvi. Evo Šičko 2. Znači, Šičko vam je verzija Benny Hina u Hrvatskoj. On se isforava na tu foru. To vam je, i čak je jednom čovjeku rekao, ako se želiš obogatiti, otvori crkvu. Znači, čovjek je došao sa figom u džepu. Evo. On je došao sa figom u džepu, jer njemu nije stalo do ljudi. Ja sam to osjetila na svojoj koži, ja to govorim iz svog vlastitog iskustva u svoje vlastito ime. I ti mi dokaži suprotno. Ja ću ti dokazati, i dokazala sam na sudu da si lažljivac. Tako da, ti si lapapa. Znači, ovo je nečak od tog Benny Hina, znači, ljudi moji, to su milijarde dolara koje se prikupljaju za takozvano kraljevstvo Bože i u Bože ime. Znate vi kaj to znači? Ti ljudi nemaju mrvicu straha Božeg u sebi. I takav račun će dat Bogu. Evo, dajte poslušajte njega kako je on živio. Evo.
He takes advantage of people who are vulnerable. I think it's offense to the Holy Spirit. Place a price on the gospel. The problem is it's just like a Ponzi scheme. The only guy getting Ponzi šema, da. is the guy at the top. Tako je, bravo. Ovaj Kosti Hin, taj nečak od Benny Hina, on je trebao preuzeti biznis. To vam je nešto ko mafija, to vam je vjerska mafija. I oni su računali na njega da će on preuzeti biznis, da će on, službu, jel? Službu, to se tak naziva, služba. Ministri. On će preuzeti ministri, on će nastaviti, znači, show must go on. Međutim, dečko, Bogu dragom Isusu Kristu hvala, otvorile su mu se oči, izašao iz toga. I evo, sad svjedoči ne protiv svoga strica, nego pa i protiv njega, gle. Mislim, to kaj radiš, to jesi. Tonight is your night for a miracle. I remember a man in Cincinnati, Ontario, that turned into a snake before my eyes, and a man was raised from the dead on the platform. That's a fact, people. We have it on Koji lažljivac. The greatest threats to Christians, conservative Christians, it's not the liberals. Tako The je. greatest threat is from within. Bravo, It's Kosti. those who appear like they are sheep, but they're wolves. His name is Kosti Hinn, which may sound familiar because for years his uncle Benny Hinn has been one of the most successful Christian televangelists and faith healers in the world. It has gone from white suits and big hair and all of that to V-necks and skinny jeans. Now, Kosti Hinn is at the center of a theological debate, challenging those wolves masquerading as sheep, as he puts it, and started with his uncle Benny. I'm Wow. going to kind of bare my soul here with you. Honest confession. God bless I you. would know that there were certain things that were completely deceptive. The Vancouver-born preacher has written a book about the billion-dollar business that's enriched Benny Hinn and others like him. It's the Moram zaustaviti sekundu. Znači, ja sam promovirala kad sam bila u toj crkvi, pod navodnicima, Riječ života. Promovirala sam knjigu od tog njegovog strica Benny Hina, Dobro jutro, duše sveti. Čak smo radili intervju sa kamerom, ja sam radila osobno intervjue. Bilo je pitanje, tko je za vas Duh Sveti? Znači, ljudi su takve gluposti odgovarali. Uglavnom, naišla sam gore, išli smo gore po Tkalčićevo i došli smo gore do one kapelice. I naiđem na pokojnog Bonaventura Dudu. I zaustavim ga i pitam ga, tko je za vas Duh Sveti? Neću to nikad zaboraviti. Kako je taj čovjek lijepo rekao? Znači, jedini čovjek koji je rekao ono što je. Kaže, on je moj prijatelj, on je moj učitelj, on je moj tješitelj. Znači, čovjek je imao takav, ja ne znam. A ovaj Alić pljuje po tim rimokatolicima da je to strašno. Ja sam rimokatolik, ja sam rođena kao rimokatolik, krštena sam kao beba. Nemam ostale sakramente jer mi ne trebaju. Krštena sam kao beba. Znači, poslije sam se krstila svojom voljom. Zato što sam odlučila, ja želim Isusa Krista u svoj život. Međutim, ja nisam pojma imala šta znači slijediti Isusa Krista. Šta znači uzeti svoj križ? Šta to znači? Šta je Isus rekao? Imat ćete prosperiti u svom životu. Gradite svoje kraljevstvo na zemlji? Ne. Znači, u pitanju je drugo evanđelje, to vam želim reći. Propovijedaju vam drugo evanđelje, za koje je rekao Pavao apostol u poslanici Galačanima 1. poglavlje. Tko god vam došao, bilo mi, bilo anđeo s neba, i propovijedao vam drugo evanđelje, suprotnome ovome, neka je proklet. I ponovo ponavlja istu riječ.
Kaže, došao vam bilo ko, propovijedao vam drugo evanđelje, neka je proklet. Znači, znate kaj to znači? Anatema. Znači, marš. Gubi se. Doslovno, gubi se. Ne primaj ga, čovječe, u svoje društvo. Sudjeluješ u njegovim zlim dijelima, ljudi moji. Morate se držati zdrave nauke, Isusove nauke. Ne dozvoljavajte si da vas ljudi, da vas zavode razni vukovi, koji dolaze u ovčjem runu, ljudi moji. Znači, šta ti, evo, gledao. Kaj ti izbaci? Kaže, zaklinjem vas, braćo, da pripazite na one koji izazivaju, gledao, podjele i sablazni, suprotno nauci koju ste naučili, i uklonite se od njih. To ti Biblija govori. I oni će sad reći to je govor mržnje. Biblija je govor mržnje. Ja vam kažem, progonit će. Mene su progonili 6 godina na sudu. Ljudi moji. Tako da, gledajte, kroz mnoge nam je nevolje ući u Kraljevstvo nebesko. Tako, ako nisi spreman na to, nama to nisu govorili, nas su uvaljivali u taj faith pokret i taj prosperity gluposti da im daješ 10% svojih prihoda i onda će te Bog blagosloviti, Bog će te iscijeliti, imat ćeš uspjeh u poslu. Znači, kak je rekao, to vam je jednostavno piramida, šema, Ponzi šim. Tak da velim, da, evo, Galačani 1.8. Kaže, ali kad bi mi, ili kad bi vam anđeo s neba navijestio neko evanđelje suprotno onome koje smo vam vi navijestili, neka bude proklet. Znači, to nisu moje riječi, to je Božja riječ. Ako vjeruješ da je to Bog govorio preko svojih apostola, ja vjerujem da je, to je to. Što Biblija kaže da treba učiniti? Uklonite se od njih, izbjegavajte njihova učenja i utjecaj. Ne primajte ih, ne pružajte gostoprimstvo lažnim učiteljima, kako ne biste sudjelovali u njihovim djelima, biti na oprezu, prepoznati da takvi ljudi često služe svojim interesima, a ne Kristu. Kaj tu nije jasno? Ukratko, Biblija poziva na čvrsto držanje apostolske predaje, ovo je krivo prevedeno, kaže ovo u navodnicima, zdrave nauke, znači apostolska predaja, to je zdrava nauka. Apostolska predaja Isusovih apostola koje je on odabrao, ne koji su sami sebe odabrali, nikakve pape, nikakvi ovi oni, ništa to ne priznajem, doviđenja. Odbacivanje bilo kakvih dodataka ili promjena koje su u suprotnosti s evanđeljem. Eto. Tako da, ajmo vidjeti još malo što kaže ovo. Koliko dopusti telefon. Ovo vam je izvrsno, ovo si pogledajte. Evo, tu vam je kanal. Ovo si pogledajte, svjedočanstvo. First time a Hin ministry insider has so publicly spoken out. You know what the track record shows? That men like my uncle, they are devouring people. Costigan blames that on what's known as the prosperity gospel. The theology, it's estimated, has earned his uncle as much as $100 million a year. Yeah, so the way Ovo je the prosperity kazneno gospel djelo. works is that if you believe in Jesus and you follow U Hrvatskoj je ovo kazneno djelo nadrilječništva da.
Jesus that he is going to make you happy, healthy, and wealthy. To je The to. problem is, it's just like a Ponzi scheme. Ponzi scheme. The only guy getting rich is the guy at the top. But after 4 decades of preaching prosperity, a few months ago, incredibly, this. And I will tell you now something that is going to shock you. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. Gle zmiju. Gle I zmiju think sad. it's offense to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. Now, So- Benny Hinn's statement about not asking for Uh-huh. pay to pray is under intense scrutiny by fellow evangelical Christians, many of them very critical. All those years, the hundreds of millions you I got, dalje you žica, owe lol. the body of Christ a refund. You owe them to give them all their money back. Whatever Benny Hinn says he's done with now, it seems nothing much has changed. He insists he continues to raise money only by promising what the Bible does, that those who give to God's work will be rewarded. Užas. But Costigan says the millions who still support his uncle financially deserve to know what's happened behind the scenes, Tako je. so they can judge the prosperity gospel debate for themselves. When Jesus comes into your life, God becomes your father. It might seem a great Canadian success story, the kid raised in Toronto, who's become one of the most recognizable religious figures of his time. Ovo je živi show. With the so-called miracles and displays of divine power that go with it. Costi Hinn saw it all on stage, right next to his uncle. You've seen some of those. Da, sad mi pada na pamet njihovo učenje o duhovnom ratovanju. Znate kako oni duhovno ratuju? I Zaka je Alić bio šokiran što je izgubio sud. Oni vam, to je kao takozvana pod navodnicima molitva u jezicima, gdje oni kao mole protiv svojih neprijatelja. Šandra baragam dendrgižgam bambargizgam baragam dirgam bam 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 baragam ba. To vam je to. To vam je to. I ti kad se ufuraš u to, stari moj, ti si uvjeren da si ti u pravu. Znači, tvoj je potpuno ti je hakiran. Znači, nama su, ne da su nam hakirali umove, jesu. Ubacili su program u nas. Kroz ta učenja i kroz te prakse. Razumijete? I koji to utjecaj ima na čitavo društvo. Potpuno pa to su milioni, milijarde ljudi. Pogledajte vi što ovaj radi. Goes on TV, you know, he goes, fire on you, and people just go spinning and flying through the air. And the job was simple, look good in a suit and don't drop them. So we had to look good in a suit and not drop them. So Opet se moram zaustaviti, stalno vraćaju mi se sjećanja. Znači, znam za ljude za koji su tvrdili da su iscijeljeni i koji su nedugo nakon toga preminuli. Znam ženu koja je na službi iscijeljenja, pod navodnicima, pala na leđa i slomila trtičnu kost. O čemu mi, ljudi moji, pričamo? Ovo vam je prodaja snake oil. Zmijsko ulje vam prodaju. Lijek za sve. Prestrašno. U Božje ime. U Božje ime. To je ono što mene dira. Znaš šta? Onaj braco, onaj šarlatan, ona seljačina, budale kaj su mu nosile tamo zlato, to mene dira. Ali ovo, dirnuo si u svetinju nad svetinjama, znači to je moja srce, moja duša, moj duh. Dirnuo si u svetinju nad svetinjama, čovječe, predstavljajući se da si Božji sluga. Zastrašujuće, ne može. Ne, nema tu milosti, čovječe. Nema tu milosti. To se mora razotkriti, gotovo. was a catcher as well. Tonight, you've wondered, is this man for real? And Costi Hinn says he got an inside view of ministry business. He admits taking a share of the nightly crusade collection, which could total hundreds of thousands of dollars in cash. And I remember it weighing on my conscience, and I'm not saying that I'm
no less a sinner than anyone else. Believe me, I'm not at all. Nobody's talking about Moringa. And honestly, that makes Moringa je dobra. It had a miracle. What would you want it to be? Pogledajte ovu djevojčicu. Njenu priču. Zastrašujuće. Just walk. Da ti srce pukne. Is that what you want, Grace? Just to walk? Just to walk. Born with curvature of the joints, Grace Brulot of Ferdy, BC, was just 8 years old when we met her at a crusade in Calgary, hoping to be healed by the man known as Pastor Benny. It was something that I focused on for like 18 years of my life. And Focused on it in what way? just the healing, and you kind of think, oh, it's going to happen today, it'll happen this time, and then it's going to be, your life's going to change. 18 In godina. Calgary, Grace's Sirota. mother Janice Se carried her to the nadala. stage, but before long, they were stopped by the screener. Ovo dobro the pogledajte. truly sick and disabled away from Benny Hinn. Emotionally was a little damaging for me, so to go back and even just think about it is difficult for me. When you want something so bad, when you want to be made well because you don't want to be in pain anymore, you kind of ignore all of the signs that maybe this isn't right, and that becomes what you fixate on. We caught up with them that day as they fled the arena. Hope of a miracle, even a prayer from Pastor Benny. Gone. So when he promises, and that's what he does, dude. He promises that today's the day for your healing, for your miracle, and it doesn't happen. You blame yourself, Yes, first and foremost. yes. And I think he To vam je to. To vam je onaj najgori dio, što ljudi krive sebe. Znači, ne da ljudi krive sebe, nego ti ovi nabaci da si ti kriv zato što nisi primio iscjeljenje. Uvjetuju, ko u slučaju Šička Alića, ima svjedoka za to, da neki možda nisu primili iscjeljenje zato što nisu vjerni u davanju desetka. Ajde, tuži me na sud i ja ću ti dovesti svjedoka koji će to potvrditi. I masu ljudi koji su bili zastrašeni, koji su posuđivali novce, ljudi moji. Znači, ljudi su ulazili u kredite neki. Neki su posuđivali novce da bi dali desetak u crkvu, a nisu imali za hranu i za režije. Nisu imali dat djeci možda za jest. Jer vi vidite koliko je to pokvareno, koliko je to izopačeno, koliko je to bolesno. Koliko je to zlo, koliko je to sadističko. I koliko to veze sa Isusom Kristom nema. Biblijskim Isusom Kristom. Koji uvijek je brinuo za one potlačene, baš za one na dnu. Isceljivao gubave, one bolesne, hranio gladne. Činio dobro. Činio je dobro ljudima. Zato su ga ovi gadovi razapeli. Jer nisu više imali koristi od ljudi. Razumijete? O tome se radi. he takes advantage of people who are vulnerable. Da. She had epilepsy. Go see Jesus' name. For Costi Hinn, it's the price of promising prosperity, whether in money or miracles. I saw the testimony of healing, and I saw the stories about healing, but I never once saw a real healing. I never once saw my uncle or anyone else for that matter go and lay hands on someone and say, in Jesus' name, rise and walk. And they would walk right away, just like you see in the Bible. After the break, the first time we investigated Benny Hinn and went undercover to do it. Bob McEwen. We met at Crusade in Buffalo. So you guys are agents of the devil, sent to thwart and bring down and tear down our anointed ministry. Da, to je ovaj Šičko Alić pisao meni javno na Facebooku, imenom i prezimenom me prozvao da ja radim, pazi ovo, protiv svakog, citiram, organiziranog dijela Božjeg. Koje je to organizirano dijelo Božje? Ti si Bog, tvoje dijelo je Božje dijelo. Pa tvoje dijelo je Antikristovo dijelo. Božje dijelo si ti uništio u meni. Ne samo u meni, nego u stotinama nas.
si ti uništio Božje, ono što je Bog radio. To si ti uništio. Znači, a Božje djelo je Isus Krist. Tako da, mislim, kaj ti sebi umišljaš, užas jedan. You're evil, we're good. Custy Hinn is now a pastor himself with a congregation in Arizona, and he's become a vocal critic of how his uncle Benny Hinn built his career and fortune on the prosperity gospel. Yeah, the responsibility, if I'm speaking just frankly, is to look really good, look really blessed, sell the narrative, make all the money, and say, look at my life. If you give to this, if you follow it, if you obey it, and if you do what I say, God will do it for you too. If God is speaking to you to sow $1,000 seed Iyo, tonight, glavo, For years, sjeme. Benny Hinn has preached about what he calls Katastrofa. biblically based giving. Ja sam The belief davala that budala. exchanging money for Godinama. miracles is written in the Bible. I'm asking for those amounts because I want to see your faith released tonight. When you sow larger amounts, you release faith. And when faith is released, God Unbelievable. Almighty will release the harvest. That's just the way it works, people. But how does that square with his apparent renunciation of the prosperity gospel a few months ago? Like this. I think it's an offense to the Lord. It's an offense to say, give $1,000. Zmija. I think it's offense to the Zmija, Holy Spirit. zmija mijenja Place a kožu. price on the gospel. Samo kožu mijenja. I'm done with it. Hinn argues he's only asked for specific amounts of money, like $1,000, because it's just promising what the Bible does, that God will reward those who give. But in evangelical circles, that's seen by some as an apparent theological flip-flop. I'm just saying it seems like at a minimum he's doing damage control, and at best he's really trying to make good on his promise to be done with this. But again, only time will tell. Custy Hinn has recently written a book about all this, God, Greed, and the Prosperity Gospel. Ovo uču na It doesn't square with hrvatskom. the Bible at all. It's a complete scam. It's utter deception. There's no place for it in the church. No pastor should ever do that. Bravo. There is no model for, hey, give all your money to my thing. That's a scam. Complete scam. Famously, you have, in your book, drawn the parallel between the royal family and the mafia. Ne, to je to, mafija, to je to. Yeah, how would you explain To je it? to. I would explain it like this. We had the Vjerska wealth mafija. and the lavish platform of the royal family, the aura, if you will. And then the enforced loyalty of the mafia. You don't turn your back on family. You don't turn your back on the family business. And if you do, you're out. A decade earlier, however, during our first Fifth Estate investigation, Yeah. Custy Hinn was a member of Pastor Benny's executive protection team, one of his bodyguards. So that's me, right there. Oh, right, there you are. You have my spiky hair and all that. That's him guarding the elevator at Toronto's Royal York Hotel. At that time, too, Benny Hinn was under scrutiny, with questions about his money and so-called miracles being asked by the IRS, by us. If you get your money, all this money, why will you not release that information to prove that what you say is true? The financial information, yours personally and the ministry. Let's talk on camera. I'll answer your question. There's no problem with it. Well, actually, we've been on camera. I should know that. What's said after Yeah. something like that? So you guys Uh-huh. are agents of the E, to je devil, to je to. sent to thwart and bring down and tear down our anointed ministry. You're evil, we're good. E, to vam je definicija kulta. To vam je definicija kulta i to će vam svaki stručnjak za sekte i kultove i dobar forenzični psihijatar i psiholog jasno će vam reći da je tu u pitanju manipulacija umom i emocijama. Vrlo jasno. Mislim, tu se nema šta raspravljati uopće o tome. Znači, narcisoidni poremećaj ličnosti koji želi imati potpunu kontrolu nad drugima i ne želi dozvoliti protok informacija. Zašto? Da se njegova zla djela ne bi saznala. Eto, vrlo jednostavno.
But if what is being shown and proven Mm-hmm. is that what Benny Hinn is saying to us is not always the truth, Yeah. Evo doesn't ga. that sort of have a responsive chord with him? Not if you want to keep the house and the cars and the power and the money and the system going. If you want to keep the system going, you don't at all concede. And to this day, Benny Hinn refuses to concede anything. Again, he declined to give us an interview. In a letter, his lawyer refutes Costihin's claims as deceptive, inaccurate, and wildly embellished. An embarrassing attempt to exploit his family's name. It goes on to list how Benny Hinn saves his ministry money, giving up private jets and $10,000 a night Odriče luxury se. hotels to better spread the gospel around the world. Isuse Bože. Joj, majko mila, kako se đavo ruga ovim glupim takozvanim kršćanima koji to Grace vjeruju. Rulot never got her miracle from Benny Hinn, but she didn't give up. Her condition is in a terminal stage, but she's done what Hinn couldn't. Ona je She taught čudo. herself to walk, albeit in a swimming pool. Ti si zlato My moje caregiver čudo. kind of let me go and let me just kind of walk around on the floor of the pool. And that was my first steps taken at 19 or 20. And it kind of hit me that way, that I didn't have to be physically healed in order to get Tako that je. experience. Tako je. And when you think of life that way, it becomes so much more rich. It sounds as if you had the chance to talk to Benny Hinn, he could learn something. You might. But in the end, it seems not much has changed for Benny Hinn. He still promises miracle healings, especially for those who give money. It's how God wants it, he says. Critics like his nephew Costi remain unconvinced. Many times, false teachers are going to come out and they're going to go, "Oh, I'm sorry. Aha. And what are they going to do? They're going to go right back. Da, Vuković. That is one of the best lessons that I could give to people. To say, watch what they go back to. Watch what they give up and watch what they go back to. Zapamtite ovo. Jako, jako, jako dobar dokumentarac i ima jako puno toga. Eto, koga zanima. Exposed. Samo napiši Exposed. I to ti je to. I ovaj NAR. Znači, to su vam ovi šatroapostoli. Užas jedan. Koji si uzimaju pravo imati autoritet na tuđim životima i kao proroci govorite mladim ljudima u živote takve gluposti. Znači, ženi, cura i dečko su bili i sad je došao kakti taj neki prorok u crkvi, i on je njima prorokao kako će oni imati veliku službu, kako će oni, uvijek je to neki superlativi, to vam je gore nego da idete kod babe Gatare, evo. I jedno i drugo je grozno, ali ovo je još gore, zato što je ovo ime Božje, u ime Krista. Baba ova Gatara ne govori bar u ime Krista, nadam se. Mislim da ne. I šta se desilo? Njih dvoje su se vjenčali, frajer je totalni zlostavljač, skoro je ubio. I ona je mislila, bila je uvjerena da ona ne smije ostaviti zlostavljača, jer bi na taj način iznevjerila volju Božju za njezin život, koji je Bog rekao preko proroka tog i tog. Razumijete koji je to utjecaj? To vam je taj influence. I protiv toga se treba boriti na koji način? Informacijom i edukacijom. U škole, u osnovne škole, 5. i 6. razred, djeca od 12 godina jako dobro rezoniraju. The Wave, film The Wave, koji je snimljen 1967. 8. u Americi. Ej, ljudi moji. O čem pričamo? Prikazivan je u cijeloj Europi, nikad u Hrvatskoj nije prikazan. The Wave, kako nastaju na istinitom slučaju. Šta je jedan profesor je napravio socijalni eksperiment.
Da niko od studenata nije znao šta on radi. Znači, ti ljudi su dan danas, ako su živi, i dan danas su u šoku. Kako ih je naveo, stvorio je kult. Doslovno u par tjedana je stvorio kult. Zašto? Zato što su proučavali temu nacizma i kako je moguće da je toliko i milijoni ljudi su pali pod Hitlerov utjecaj. I došao je na ideju. Prikazujte, znači edukacija i informacija je 90% zdravlja, ljudi moji. Zato ne žele da budete educirani. Eto, zato ne žele i zato se ta tema ne otvara u Hrvatskoj. Začela se. Lucija Marković nedjeljom u 2 priča o svojim traumama. Ja sam iznijela svoj slučaj, bila tužena na sud. Imate Nova TV provjereno, samo ukucajte riječ života. Ali to nije niti mrvica. Niti mrvica. Znači, o tome se mora progovoriti, o tome se mora suditi. Tome se mora suditi zato što stradavaju djeca, tu ima dijela pedofilije, znači nadrilječništvo ako je zakonom Republike Hrvatske zabranjeno, prestrašni stvari. A sve je na račun poreznika, obveznika Republike Hrvatske. Eto. Ništa, eto, mama, joj. Mogla bi pričat danima, noćima, mjesecima i godinama. Ništa, ljudi moji, želim vam svako dobro, pamet u glavu, uključi zdrav razum, kako kaže u izrekama, kaže, glupan vjeruje svakoj riječi, a čovjek duhovan prosuđuje sve. Znači, glupan vjeruje svakoj riječi, prosuđuj stvari, prosuđuj, odvagni, ispitaj lijevo, desno, gore, dole, sim tam, istraži, pitaj. Znači, traži. Ja sve šta govorim i šta god sam govorila, uvijek sam pitala ljude iz prve ruke. Želim čuti stvari iz prve ruke. Tako da, znači, provjerena. Ne mora biti striktno iz prve ruke, ali znam da je 100% provjerena stvar. Iz više izvora, tako da, eto, iz druge ruke, ali uglavnom, ako mogu doći do osobe, uvijek ću pitati iz prve ruke, želim znati to i to. I tako je bilo, eto. Na temelju toga sam ja tužena i slava Bogu, oslobođena krivnje. Nije kriva. U svojstvu 4 sudaca. 4 sudaca je presudilo moj korist. Kako ćeš to namjestiti? Bez novaca. Bez odvjetnika. U teškom psihofizičkom stanju. Kako sam ja mogla imati utjecaj na njih? Nikak. Ali sam pisala dopise. Nisam se dala. Htjeli su me zastrašiti. Prijetnjama, ucjenama. Mislio je taj zločinac da ću, zastrašili su me, dobila sam jako teški napad panike i završila sam na psihijatriji, da. Da, ljudi moji, da. Ali što se tiče moje savjesti, ne. Nisam se dala tu pokorit. Nećeš ti mene ucjenjivat, pa kaj je tebi? Po njegovom bi ja sama sebe trebala nazvati lažljivicom i reći da sam lagala u svojim videima. A ja imam dokaze, znači pričam o stvarnim ljudima koje ja osobno znam 30 godina. Tako da, a radi se o duhovnom zlostavljanju. Imate 4 moja videa imate. Zove se, prvi je razotkrivanje, duhovno zlostavljanje i ukucajte samo Ivana Simic. Mislim da ću vam izbaciti to. Tako da, eto ljudi, procijenite sami o čemu se tu radi. Razmišljaj svojom glavom, nemoj biti idiot. Nemoj biti ovca glupa. Nemoj da te vode žednog preko vode. Jesam ovca, ali Isusova.
I on me nosi na svojim ramenima kad sam ranjena. On me neće tužiti na sud, neće me cipelarit kad sam na dnu. Neće me dat vukovima da me proždru vani u svijetu. Ne, Sotone, vi ste razotkriveni antikristi i najamnici prokleti sotonski. Ništa, ljudi moji, pozdrav.